Negasngi man ko sa kan moy ke ba na ki khande chnong ka East Gentia Hills hewa mantri ka chnat bhalang ka jala uman le UMLA ka thain ukurman shala dewan bo moyurim u yochna thame no e usrak rumbai borgat jalapur road namo RBBJ road haka yilang open man chnong bataw hewa dewan chimbanta da UMLA warim ka thain u Justin Dakar EMDC ka JHADC u he chnong wa kiwi kini ki khande chnong kan thup gi ka bataw satai lat wapung pun or ka ba din setrang Lunsha, Lakadong, Lakadok, Lakadong Umat, Wagalat Lakadong. Kaya langan ni kesini depan lai ke ada Onyx Son Sumer, man chairman ke cenong betau. Hai wari yo yang kintin priang burom na formally rembai, he cenong ke Lakadong Lakadok. Niliang ajoy Mission Lingdo man president ke JSU Southern Border Zone. Hakadi kesini dewan ra ke pang ong wajori bam tu apa ke cenat PWD. Hai wada egi ke bil bukan jok dak kan rupau haduk nyau paulak, klemi kre wan yang kisurok. Hakani kathain wede deba ule o puman tekit hajrong ini umoyure mo debo to yokre ya surok budrong kamali 5 kilometer iwana do ibenta ka pra kilometer hadok ka kleu haunya kilometer UBW Pira uman USE ka PWD roads Jowai circle de khana wakani ka scheme to rehabilitation of damaged pavement including MBT of RBBJ road heware yo ya ka poisa ha khande trik unai khande arajar ho ar hailut wa arhole klur khande phawle lak san pa hajar tangka lamba ka RIDF Nakana wai kre ukun thup ina do oklo ya surak warim wai usiang da umu wai psiang kamu batame hewa dok tna ya ki do ki signboard bagi biwi wai ikma surak unne ikam jo hi iwale ponya hausan mitar du Justin Dakar haw e klam do umu wa iwan yang ipai ba nakalan ki consequence wo saki ya ibu yo moyorim penyo ko wa ki pai ba ka chan gi kam ba do umu wa ya UMLA emto i wasuk o yo skim wai ukurman shala lai pan lai dem wa khmat menteri rang ba wa menteri ka chnat PWD Wekam ki pej ba ka thain MKM ki was nyango ini. Dokon tu la ki pej ba ukur chan biang ya ukur man sala hagani kenti khana ngo gi wa wan ra ki ka madang sa atain. Ukur man sala kam kongsan hagani gesngi do ngo MC Bon ki e ikor. Wala chem ki MLA ha ki san paus na modelai. Karwa kam te MKM mo burom ya ki ka modele ki ne menta ka patai jo kat ni. Do ngo wa haiman bru boni duna wa MI por mlin gi wi khmat ya ki ka mo karpar ki bru. Wa ki bru MKM gi open kumo ya ki wi khmat. Hejo ipor ong wa MK mo man ki waya tli khana wa gi po cha ka thong bai MK mi ya kre lang yong boro lang hajrong i ong wa thap ko lu ha ka last minute ne liang yong o ong wa kani ka kol to ko khat do ha kani ka ganti de ba da bon ki kol ga da u thap chwai ni ki man ha idur ki sarok wa chna ha po consequence de penti u ya ka scheme pun poi ha ka chnong bataw wa ki chnong ba marjan ko tip kam ka senrang le WSS ha po ka JJM ikre dang man i walai bet wedang yang wo yo sa ki korpam Kiwi ki reklam hakani kesngi kan tup yo hosting pajat u manus katri ka chnong bataw ki MDC bu kan tup yo lom resling do wa u finally nes bare u deputy CEM ka JHADC ulas ki rembai ki wadero yo kerman chela wa ki kam yang u wede kan tu ki ya paj ba oje biang yo hakani kanti khana wo ye cho u wan ra ki kam pan roi ha ka thain wa consequence hi woro ka wi ne liang u he chnong warim ka bataw u bhalang su chang de e u ki kinten ku blai ya kan ni gesngi depan po dai chat na village organization ka bataw wa irwai na uban ker khar ka ngor iwa patut kublai makerman marsin yo i ya ka sanction sa huni mse ni jrok kemeni yo announce ki pai ba yong ni ka thain nei te daw kam oi pi tnem ka proposal walai bo i de ki phau sen check economic mat kham tam ki minister but chief minister in charge yong ni mans ket ka wase so ka kwa ko nai pi ni la kam ong ki prolog ne Thapkol umakerman haga last minute. Ngau OIP ladi to haga jingi la ke haga football the bond league goal wa thabo kani to ka last goal wa thabo. Niba ile o gamte ladi ko mo bi yo sorok lado la rambai hado rambai the DBO Marson job snayo tu sorok. Usorok yang kemul mano rangat the dep completed. Usorok nado rangat semutong utula the dep chna. Usorok yang ke sanchnom Citen de depchna dang sa 1 kilometer haperdi jingchna usoro yang sok kompor berwai road utu dang dep inaugurate dang dep boi yang monong rim katu kanisni dang sa yang tendering process usoro yang gemukhe bat pamra terter biotu lek ate haperdi jingchna parwa khado gamongo usoro yang gani rembai batau Jalalpur road kini tok dang ki menu khanai pi kini tok kita ki gol he ki warap yusuk urkom thap ile yo thap wa em gini ki player ki yong i wai kre lang churup te yo thap lada do striker semen olali thap ya katai kolum to usuk handai em gini ki players woro ka teamwork ki yong i nado
kita ki nuduk player, nuduk goalkeeper, defender, ki midfield ki yong i bat ki wing ki yong i la ye kre lang chirup. Kani to ke jing kre lang i yo ki jing job. Ki internal road ladi nyawa daw chim bhai ko por. Ngai jo hagawi ko por daw yo pangsnyaw pi. Mandupoi ko por pumra lene ke kam hag por election. Kita dagi pau the league surok wachnai hagi thangi bo pero per. Wat halor ke tela. Ngai baj o bo to pudap lut. Ladi ong pi dang duna. Ngakat tela ngai baj o. Kayi wo one right chagani ke thangi kayi one right po yong ke 6 cleared constituency. Dang duna ni bah ile ke jingkwa yong i unlimited badang bon bah. Yo i poi sa jing job. To dang ko elat chuchu pi nga uchikri ye pi ki pai ba yong ke 6 cleared constituency. Tekar pa pi snyau bah man ki waya cha man ki le ki wa elat ha wanga nali yong nga ban nali yong i kwa uchikri ni benta yong pi ki pai ba. Hos kian kwa ong kajian iwa ha kajing im ngayong ikam ki bru jo kemu belai mendu kujuri tonam to ladi nang bisai yi ki yi kan to ongi ngawa kamai te karo ki o kamai o stado te yo hei te por kemu belai Andre mendu kujut mensi tomi mendu dui mendu hiar ke ki ke kan hei te kemu yu belai tonam to kaju berukam le larab hal surang mem kemu nang ni kemat manusi surang wara ni kam gani genomi kemat hoi gere kemu belai manusi karo kam te ngapen kemu pi kam tam ki thain conditionong wow em ka jing snau ngo ngada mana kawe meliang pisan snem tiba umta ka wasuk wo yo skim bogar mana meliang i chini wara yong i bos usar andre wong i pia sekretariat umta ka wasuk yo skim hapendem hakmaru chief minister hapendem hakmaru pilbludi minister menuyo ka skim la kajing snau ngo yaki artiar kejat handra yang ni yang snau yo nei benta ka ka jingkre bat ka jing wanra ka yo nei benta ka bha ka miat apo kondonsi ngapi to snau sekretari yang snau wa taun tu dangongo em kami sa em kami sa yung skur ngawara jok sansnem hadin sansnem remo sa tuba wo keliang makeliang ya kinong mi kemat entok ko wasuk wo orlong ya kijingam kam kiong i lara kwa bi orlong ya kijingam kam yong i karchan yang yo penjam yo se jisen knang wa kitego sateng yo yu penurlong iki entok ko wasuk haga jul katem wo yo lut imi jisnidon wo ai waraja ikon yong i Hado ka tempri, hado ka sula, hado ka patulun, hado ka juti, bat kiwi-kiwi tuan kijing kam. Kasurok, bon kausnem la shu sertok. Lembata Central Road Infrastructure Fund, la dep bankot tendar. Rimbai batau berkat jalar purut, anpen panalai pau kilometer. Jingku ya sekar ya UMLE minister Jingku ya sekar ya UMLE minister Bekap tilang ini welang la 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 ku beshi bon makir mencela baralang la 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 ku beshi bon makir mencela kamjam Shibun makir mencela 1, 2, 3 ini tak silang